Ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza muri rusange kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze rero muri aya makuru turaza kugaruka mu Rwanda ndetse mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane mu gihugu cy'u Burundi, bibaye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Hari umuvandimwe wanjye ujya ukunda kuvuga ngo burya na nyina wundi abyara umuhungu. Hari igihe ushobora gutekereza ko ari wowe ufite ubwenge kurusha abandi bose cyangwa se ufite ubushobozi kurusha abandi bose, ariko nyamara burya ntabwo ariko biba bimeze. Icyo gihe iyo utekereje gutyo uba watekereje nabi cyane, uba wibeshye mu buryo bukomeye cyane. Mbere gato rero ko ngaruka kuri aya makuru, murabizi neza ko mu minsi yatambutse General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yagize gutya abavanye ku mwanya witwa Gaspard Baratuza. Uyu ni Brigade General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, kandi twanababwiye amakuru yatambutse mu byatambutse ko hari umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse na Chef d'Etat Major General Prime Niyongabo bose batarimo barahuza n'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye. Agira gutya afata ingabo azoza muri Burasirazuba bwa Kongo zijya gufatanya na FDLR, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Yagiye kenshi agaragaraho anavuga mu magambo ye ko yifuza gutera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo avane ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbihere amakuru yandi mu buryo bw'incamake tubone guhita tugaruka kuri iyi nkuru. Niyo nkuru ikomeje kugenda igarukwa cyane mu masaha cyane yo kuri uyu umugoroba, aho uwitwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi amaze gutangaza ko biteguye kurasa indege nyinshi cyane z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe iki gihugu cyaba cyongeye gusubukura ibitero kuri Iran. Ibi rero akaba yabigarutse mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X, aho yavuze ko bafite igisirikare gikomeye kandi cyiteguye kurasa indege z'intambara za Amerika. Ati igisirikare cyacu nicyo cya mbere ku isi cyarashe indege z'intambara za Amerika, ati zo mu bwoko bwa F-35 ku masomo twize ndetse n'ubumenyi twungutse. Nidusubira mu ntambara tuzaza dufite ibidasanzwe, ati byinshi cyane bizatungura iki gihugu. Ni ukuvuga yavugaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 19 Werurwe 2026 nibwo umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran wemeje ko harashe indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa F-35, yihutira kandi kugwa ku birindiro byari hafi nyuma yo kwangirika mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi iyi ndege ya F-35 yahanuwe na Iran irangirika cyane mu buryo bukomeye, hanyuma kandi irangira gukorwa rero mu ruganda ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari, no kuvuga arenga miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga atari make. Ikoranye kandi ikoranabuhanga rituma kwirasa bigorana, ndetse zakunze kandi gukoreshwa cyane kuva Israel na Amerika byatangiza iyi ntambara kuri iki gihugu cya Iran. Intambara ya Amerika, Iran, Israel yatangiye ku 28 Gashyantare 2026, ubwo ibihugu by'inshuti byabaga kandi byagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ku itariki ya 8 Mata 2026 hashyizweho agahenge, impande zombi kandi zemeranya kugirana amasezerano, ariko na n'ubu nta kintu kiragerwaho kugeza magingo yangaya. Ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, ariko kugeza ubu ikibazo gihangayikishije n'inzira Hormuz yafunzwe n'iyi ntambara. Ibi byateje rero ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane ku isi, kuko iyi nzira inyuzwamo ubusanzwe 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Mbere gato yuko tujya muri iki gihugu cy'u Burundi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, reka mbanze nce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko abantu bagera kuri 45 muri iki gihugu bafunzwe nk'imfungwa za politike. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarurwa imfungwa za politike nibura 45 zirimo izizira gukorana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibitekerezo bibunenga zatangiye kandi mu ruhame. Muri aba bantu barimo abafunzwe kuva muri 21, 25 muri bo bakaba kandi ari abafunzwe kuva muri Mutarama 24 muri manda ya kabiri ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Abafunzwe barimo Vice Perezida w'ishyaka PPRD ryashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Obini Minaku witwa Ndajarako Njoko n'umunyamabanga uhoraho waryo wanabaye Minisitiri w'Intebe yitwa Emmanuel Ramazan Shadari. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko imfungwa za politike zitari munsi ya 21 arizo mu ishyaka Ensemble pour la République ryashinzwe na Moise Katumbi. 13 muri abo bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa.
mu gihe Joseph Kabila yakorwagaho iperereza ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, urwego rwa leta rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC rwakajije ibikorwa byo guhiga bukware aho rukeka ko bakorana nawe. Hagati ya Nzeri 25 ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiraga Kabila igihano cy'urupfu, kugeza muri Mutarama 26 abantu batanu bakoranaga nawe bya hafi batawe muri yombi. Sabo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa, kuko na Norbert Yamba wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya perezida bya Peter Kazade wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu nawe arafunzwe azira ibitekerezo bye. Hari amakuru avuga ko Yamba azira kunenga Kazadi, andi akavuga ko azira kandi kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zataye muri yombi Nicolas Maduro wayoboye Venezuela atitaye ku kuba igihugu cyabo cyaragiranye nazo amasezerano y'ubufatanye. Umusore witwa Nathaniel Onokomba uyobora umuryango Jeunesse Extra Systeme yataye muri yombi nyuma yo kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi ubwo yari mu cyumba cy'inama i Kinshasa. Onokomba ufatwa na bamwe nk'ijwi ry'urubyiruko yaramaze igihe kinini cyane anenga ubutegetsi yifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Ashinjwa ibyaha birimo guhungamagarira abantu, kubangamira inyungu z'igihugu, ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Tariki ya 9 Nzeri 2025 Pascal Isumbisho umwapu wabaye minisitiri ushinzwe abakozi ba leta yataye muri yombi n'abakozi ba CNC nyuma yo gusabwa kubasanga ku biro by'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu Onatra y'Kinshasa. Mwapu Pascal yahaswe ibibazo ku mubano afitanye na Augustin Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila n'uwo yaba afitanye n'ihoro rya FC23 rihanganye n'ingabo za leta mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'amezi 4 Mwapu afungiwe ahantu ibanga. Tariki ya 10 Mutarama 2026 yajyanywe muri gereza y'Imakala i Kinshasa aho ashinjwa gukorana n'umwanzi, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kubangamira igihugu. Kubera ubwoba bwo gufungwa, bamwe mu banyapolitiki muri RDC bafashe icyemezo cyo guhunga. Abo harimo witwa Kabila Joseph woze buri igihugu cya Congo, Moise Katumbi, Frank Diongo, Seth Kikuni ndetse na Claude Lubaya, abenshi muri bo baba mu gihugu cy'Ubirigi. Tshisekedi akijya ku butegetsi mu ntangiriro za 19 yigaragazaga nk'umuyobozi ushyira imbere ubwisanzure bw'abanyekongo, atangaza ko atazigera yemera ko ari ufungwa ku mpamvu za politiki. Muri 2019 Tshisekedi yafunguye abantu 700 yasobanuye ko bari bafungiwe impamvu za politiki. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu iramushimira, ariko ubu igaragaza ko ari guhinduka umunyagitugu muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tujye mu gihugu cy'u Burundi, babwire ko mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru akomeye cyane avuga yuko ubu umwijyane ni wose ndetse no kurebana y'ingwe hagati ya chef d'état major ndetse na president Evariste Ndayishimiye n'abandi basirikare bakuru bakomeye cyane, nyuma yaho babize no kuba impinduka mu minsi yatambutse zakozwe na president Evariste Ndayishimiye, zirimo ko n'uwari umuvugizi w'iki gisirikare witwa Brigade General Gaspard Baratuza avanywe ku mwanya we ubuvugizi cyangwa se wa spokesperson, hanyuma akaza gushyiraho undi muyobozi cyangwa se undi muvugizi wa gisirikare. Murabizi ko ari turika ryabaye hariya Ibijumbura ry'intwaro, ndetse biza kuvugwa yuko ari umuriro w'amashanyarazi, ariko President Evariste Ndayishimiye aza kunyuranya ndetse n'uyu Gaspard Baratuza, hanyuma biza no gutuma aza kumusimbuza nk'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hanyuma ariko bikanavugwa ko hasanzwe n'undi hari umwuka mubi ushingiye ku kuba President Evariste Ndayishimiye yarafashe ingabo azohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bavuga yuko idafite icyo isobanuye ku gihugu cy'u Burundi, ndetse nta n'icyo imariye abarundi, bitewe ahubwo icyo navuga ngo ni ingaruka zikomeye cyane, bitewe n'uko abarundi benshi cyane bakomeje kwitakarizamo ubuzima kandi nta yindi nyungu na ntoya bayifitemo. Bikavuga ko rero isaha n'isaha President Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bw'uko ashobora guhirikwa ku butegetsi cyangwa se agakorerwa nk'ibyari byageragejwe kuri President Petro Nkurunziza muri 2015 ubwo coup d'etat yaje gupfuba, ndetse n'abasirikare barimo bakomeye cyane barimo nka General Godfrey Ndembare bakaza guhunga. Abandi baje gufatwa barafungwa, abandi bakomeza guhunga, harimo n'abanyapolitiki, abanyamakuru n'abandi benshi cyane bivuga ko bose bari bishimye mu mugambi wo gushaka gutimbagaza ubutegetsi bwa Petro Nkurunziza. Ndayishimiye rero ubu ngubu ubwo bari bwose, ndetse no kuva ya rekuritwa Guillaume Bunyoni afite ubwoba bw'uko ashobora mu by'ukuri gukorerwa coup d'etat, ndetse benshi batinya no kuvuga yuko n'umugambi yatekerezaga wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda, kuko hari amakuru yavugaga ko yaramaze iminsi yemporta cyangwa se avana intwaro zitari nke mu gihugu cy'Ubirigi. Bivuga ko izo ntwaro ngo bari bafite umugambi wo gushaka kuzatera igihugu cy'u Rwanda, gusa
witwa Dr William Samoei Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya, ndetse na perezida Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, baje guha ubutumwa bukomeye cyane General Neva cyangwa se perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ati nyabuneka aturamenye wikwirirwa uhirahira gutera igihugu cy'u Rwanda kuko ntabwo uri ku rwego rumwe n'igihugu cy'u Rwanda, ati nunabigerageza iminsi 3 gusa RDF gisigaye cy'u Rwanda kizaba cyamaze kugera he mu mujyi wa Bujumbura. Ati wowe icyo uzakora nuko we ushobora kuzahabwa inzira ugahungira hehe mu gihugu cya Tanzania cyangwa se ugafatwa amateko. Ngibyo rero, reka rero dukomeze n'andi makuru, mbabwire ko amakuru agezweho kandi muri aka kanya nuko perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Florence Ozimanya Sibe na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi bagiranye ibiganiro ku mikoranire y'ibihugu byombi mu by'ubucuruzi ku ngingo zirimo kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi mu Rwanda bikoherezwa muri icyo gihugu. Ibiganiro byabaye nyuma y'inama mpuzamahanga ihuriza hamwe abikorera bo muri Afurika n'abo mu nzego zifata ibyemezo izwi nka Biashara Africa yabereye i Lomé mu murwa mukuru wa Togo. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Togo byatangaje iby'ibi biganiro ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 byibanze ku gukomeza kandi imikoranire hagati y'ibihugu byombi binyuze mu gukomeza gahunda yo gucuruzanya hagati y'ibihugu bya Afurika binyuze mu isoko rusange rya Afurika, African Continental Free Trade Area, iganisha ku kugira Afurika ihuriweho iteye imbere kandi ifite amahoro nk'uko biri mu cyerekezo 2033. Prudence Sebahizi yashimye uburyo iyi nama yateguwe ndetse agaragaza ko ifite akamaro mu bijyanye no guteza imbere ubucuruzi muri Afurika. Ati nashimye nyakubahwa perezida w'inama y'abaminisitiri uburyo bateguye inama ya Biashara Africa. Iyi nama yiga kuri gahunda yo gucuruzanya hagati y'ibihugu bya Afurika binyuze mu isoko rusange rya Afurika, n'insizi ikomeye cyane ku mugabane wacu wa Afurika ndetse no ku gihugu. Agaragaje ko bagiranye ibiganiro ku mikoranire y'u Rwanda na Togo mu by'ubucuruzi cyane cyane ku kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi. Twaganiriye ku mikoranire y'ibihugu byombi mu by'ubucuruzi ku ngingo zirimo kandi kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi ndetse no kuba twazajya tubyohereza muri iki gihugu. Iyi nama ya Biashara Africa yatangiye ku itariki ya 18 Gicurasi izarangira ku itariki ya 20 Gicurasi 2026. Reka rero tuve muri Togo ahubwo turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mabwire ko guverinoma ya Botswana nyomoje abafana ba Arsenal bihaye ikiruhuko cy'akazi nyuma yaho iyi kipe yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Arsenal yegukanye Premier League ku nshuro ya mbere mu myaka 20 ishize, nyuma yaho Manchester City yanganyije n'ikipe ya AFC Bournemouth igitego 1-1. Guverinoma Botswana yanditse ku rubuga rwa X inyomoza itangazo ryakozwe n'abafana ba Arsenal rivuga ko bahawe ikiruhuko cy'akazi kuwa gatatu tariki ya 20 Gicurasi 2026. Muri iri tangazo abafana bavuze ko bahawe ikiruhuko mu rwego rwo kwishimira igikombe cya shampiyona. Ni mu gihe guverinoma yari inyomoje igira iti oya, nta kiruhuko gihari ku bafana ba Arsenal. Ntabwo ari muri Botswana gusa kuko mu bihugu bitandukanye ku isi hakomeje kugaragara abafana ba The Gunners bishimira iki gikombe mu buryo budasanzwe. Umukino wa nyuma wa Premier League, Arsenal izasura Crystal Palace ku cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Mu rusange ni ku nshuro 14 Arsenal yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza mu gihe ari Premier League ya kane yegukanye kuva yatangira gukina mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1992 ndetse no mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1993 yumvikana. Akaba rero bagize bati no, ati there is no holiday for Arsenal fans. Iyo rero rero guverinoma ya Botswana abwo bafana ba Arsenal nyine bari bashatse gufatirana kugira ngo bahite biha ikiruhuko ako kanya. Reka mbabwire ko andi makuru, Rwanda n'umukandida mu kwakira inama mpuzamahanga ku bimenyetso bya gihanga. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bizaba bihagarariwe mu nama y'ibigo bitanga serivisi z'ibimenyetso bya gihanga ku rwego rw'isi izwi nka EAFC 26 izabera i Sofia muri Bulgaria. Hanyuma iyi nama izaba kuva ku itariki ya 24-30 Gicurasi 2026. U Rwanda ruzaba kandi ruhagarariwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye kandi kumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI, Rwanda Forensic Institute. Biteganyijwe ko izahuriza hamwe abashakashatsi, abahanga mu by'ibimenyetso bya gihanga, abashinzwe iperereza n'abacamanza bavuye hirya no hino ku isi. Izaganirwamo kandi ibijyanye na siyanse ishingiye ku bimenyetso bya gihanga, ubuvuzi bushingiye ku mategeko n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu butabera. Ibihugu kandi by'umuryango bizitabira bizagira kandi umwanya wo kuganira ku hazaza h'urwego, ubufatanye mpuzamahanga ndetse no kongera ubushobozi bw'umugabane wa Afurika mu bijyanye n'ibimenyetso bya gihanga. Uretse abayobozi ba RFA, u Rwanda ruzaba kandi ruhagarariwe n'abayobozi b'ikigo nyafurika cy'ibimenyetso bya gihanga AFSA gisanzwe gikorera i Kigali.
iri huriro rya EAFC ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi. Uyu munsi rifatwa nk'urubuga rwa mbere ku isi rukurikirana ibijyanye n'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. Iyi nama rero yagiye kandi ibera ku migabane itandukanye y'Uburayi, Amerika y'Amajyaruguru, Aziya na Oceania, na rimwe Afurika irayakira. Biteganyijwe ko muri iyi nama kandi u Rwanda ruzatanga ubusabe bwo kwakira izaba muri 2029. Iyi nama kandi igiye kuba mu gihe u Rwanda rumaze igihe rutangiye kandi gushyira imbaraga mu bijyanye n'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. Mu nama nk'izi u Rwanda rwitabiriye harimo EAFC 23 yabereye i Sydney muri Australia, nibyo muri Australia yabaye muri 23, indi yabaye 25 yabereye i Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'indi yabaye 25 yabereye i Dublin muri Irlande. Biteganyijwe ko rero igihugu kizemerwa kandi kwakira iyi nama 29 kizatangazwa ku 29 Gicurasi 2026. Zimwe muri serivisi kandi RFA itanga harimo gupima uturemangingo ndangasano, gupima kandi ibiyobyabwenge mu mubiri w'umuntu, gupima ibinyobwa n'imiti bitemewe, gupima imikono n'inyandiko hagamijwe kandi kugaragaza umwimerere wabyo mu gukemura impaka n'ibindi byinshi cyane mu buryo butandukanye. Navuga ko ari ingingo nziza cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse no gukomeza kugaragaza iterambere mu Rwanda. Ntabwo rusubira inyuma, ni ugukomeza gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero tureba n'andi makuru atandukanye. Andi makuru turaza kugarukaho mu masaha mu gitondo. Reka mbashimire kandi nkomeze mbifurize gukomeza kugira ibihe